of India. जब से माँ को नानी के Kublai pi baro nakaliang kadudasyon Kendra Shillong ipdiang sobhai pi syakatup kubor mataka janmid syaban pash ki kubor ngenya pechwai ki mat bakong san. Lejngo u Presiden Kari Ramnath Kovind yaka People's Memorial Monument ha Ashgabat labu sentiu ru ha umot dorjong Mahatma Gandhi. Pediang Sengobha Menteri Rangba ke Uttar Pradesh u Yogi Adityanath ya Menteri Rangba do ke Nepal u Sher Bahadur Diuba ha Uttar Pradesh. Pentrekam ke Sarkar ya ke Jing Shakri jongka Anytime Anywhere Post Office Savings haki knaipun reo na kishispa ki Post Office. But I Kublai u Vice President but Menteri Rangba do Kari Kermen bagajing le niam Ramzan kan wanra ya gajing suk kajing kiyo hakaroy kapar ba jing kemen. Ki khubor ki babnya. Hakasngi balai jong kajing le jong President Kari Ramnath Kovind sha Turkmenistan ulalet banjingo ya ka People's Memorial Monument ha Ashgabat bat ya ka Bhakti Yarlik Sports Complex kumjuru ya ka Yoga and Traditional Medicine Center ha Ashgabat. U Presiden ulalet banbu sentiu ru ha umot dur jong Mahatma Gandhi ubadon ha Sports Complex. Hakane ka sngi la palat patba ya ka stam kum kadak ban rakhe ya ka jingdap lai postnem jong ka jingade ha padeng ka India bat Turkmenistan bat ya kane ka stam la palat patba da unong ai ktien ka India bat jong ka institute. Hagajingwan balai sengi jong Menteri Rangba do Kari Nepal u Sher Bahadur Diuba ulalet ru sha Varanasi ha Uttar Pradesh mentaka sengi. U Menteri Rangba jong kejela Uttar Pradesh u Yogi Adityanath ula pediang Sengobha ya u Diuba hakat lingsun ha Varanasi. Katanat Culture kejela Uttar Pradesh kala penlong ya shibun ki program peniriti kum kadak kejing pediang burom ya u. Hadin ba ula hiar hakat lingsun ulalet bet banjingo ya ka Khasi Vishwanath Temple. Ka Sarkar kala pentip bakajing sedang ya kakam kabiadai bat ka Anytime Anywhere Post Office Savings Scheme kadang ya syakman bat kane kan yarap ban pensuk ha ka ban pha ya ka pisa lingba ka online ha padang ka postal bat ki bank account. Hadu khandai pun real na ka shispa ki Post Office ki badon hakal leng ki benta jongkari lawan ra bat penrong ya ki hapo ka core banking system na ka benta ba onla ban pentre kam ya ka jing shakri jongka Anytime Anywhere Post Office Savings. Kani omtang bakan yarap yakito kibladon lupa ka savings account ha Post Office Henry bakan penslor ru yakibriw ban play savings account claim kano gajing la ong katelong khubor. U Saleng Sangma u balong u State President jongka Nationalist Congress Party u ong ba kajilla kalayo ila ka jong kajilla bapura mentala san postnem Henry kijing hakabya day bat kajing ya penbet kaput pat kadang sa teng hadu kat minta ka sarkar klashim ya kisin jam ban penbet henriu na ki khat artali ki jaka ki badon hapreng kajing ya ken at bat ka ken hon senrop jong ka sarkar ka yang teli lang ban penbet ya kini ki mat ki badang sa teng. Katkum kajingya thu jong baro arngot ki Menteri Rangba do kejela laong baya karai bakhaddu banya penbet yakini kijing on saya keren hayeng dorbar thau an kari kata ka parliament. This government has at least taken the initiations. They have taken the step, whether good, bad, ugly, because these issues has been one of the longest pending issue since the time of independence, since the time from Assam when we were separated. It was one of the longest issue. Nobody has taken the step, at least even to, at least this government has taken a chance, the chance of facing the consequences. Definitely there will be lots of litigation, there will be lots of consequences, there's a lots of,
allegations regarding the issue taken up, because it's the conflict zone area itself. It's a conflict. The final decision, because it's the parliament which has to take the final step. And I am confident on the government of India also, that even the government of Meghalaya and then the government of Assam also, whatever step they will take, definitely they will take cautiously, because the final call will be the parliament. Menta kasngi kade kasngi belas dang ya kale niam Ramzan. Vice President M. Venkaya Naidu but Menteri dang badu kari Narendra Modi kila ai khuble yikipai riungai Muslim. But ki kermen baka Ramzan kan wan ra ya kajing suk karoi kapar but kajing kemen ha kajing im jong ki brio. Ha Sri Lanka ka sarkar kala perking ya ka jingpen dan kam ya bon teli ki rinsan ba pau jong ka social media ba kintop ya ka Facebook ba Twitter knang ba onla bante lakam ya ki jing ya ken at ki blanang jur kat banang mi kisngi namar ka jing e ki ba mi ha ka ne kari ha ka liang ka yo ka kot unihal Thalduwa, Senior Superintendent ki Pulit ha Sri Lanka, ula yathu hakilat pathai khubor, balakhang shipor ya ki social media, daka Telecommunications Regulatory Commission, kini gijing perking kilami, hadien baka sarkar hinin kesngi, kala penjari daka curfew, namar kajing mi kajing ya kenat, bat kajing ya klumar, kum kadak ban persya sarkar. Dangshen ke India kala penbena, bakan airam $1 billion ya ka Colombo, ban kirshan ya ka yok ka kot jong kani kari. Ha Pakistan u President Arif Alvi mentakasngi ula pendam no ya barok ki dorbar ba ya kene karai la shim hadien bal ai jingmut ya u da menteri rang badu kari Pakistan u Imran Khan badla ong badan kam ban penlong no da ka wei pat ka jingjiet nong mi khman u simbut lampang ka National Assembly u Kazim Khan Suri ula kentat ya ka no trust move badla ong ba kene ka long persya ya ka article ka basan jong ka riti sensyar ri ka Pakistan u Suri ula penya ya ka dorbar mentakasngi hadien bakiliang persya kila ai da no confidence motion persya ya ulampang kayeng dorbar thawan o azad kaizer mentapat nginyapet ya ka jinglang jingman ka sun meneng ha Shillong kajing shit kalong arpuar point nyaw degree Celsius bar kajing kriat kalong khan rio degree Celsius kajing sngem ka haw kalong prapo na kashi spa min step bat nyaw puwe na kashi spa janmin kandon kajing hap slap ba malumala habon ki jaka Hashwa bangin penkut ni penkamaya pi baya kanika kubor na lor ka pi yo i haki television pilaru ban pet live haka YouTube channel jongka Didi News Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi pilaru ban pet ya ka kubor jongka Didi News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poy siya kabakot jongka tup kubor nganya pet biyang sa shisien ya kimat bakong san Let jingo o President Kari Ramnath Kovind ya ka People's Memorial Monument ha Ashgabat labo sentiu ru ha umot do jong Mahatma Gandhi. Priang sngobha o Menteri Rangba ka Uttar Pradesh o Yogi Adityanath ya o Menteri Rangba do ka Nepal o Sher Bahadur Deuba ha Uttar Pradesh. Pentrekam ka sarkar ya gijing shakri jong ka anytime anywhere post office savings haki khandai pun rio na kishispa ki post office. But I kublai u Vice President but Menteri Rangba do ka ri kermen bagajing le niam Ramzan kan wanra ya gajing suk gajing kiau hakaroi ka par bat jing kemen. Te parlok atu ngila poy sya ka bakot jong ka thup kubor jungi mentaga janmiet hadu bang dia syambyang bat phila syai kasngi kublai phi baro पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच को